HYC Mawlai Jayur unit hakazan miet jong ka arpunyau trik ujiliu hajar arpuar kalapenha perdano ya ka Tirot Syiem Mawlai inter-school football tournament. Hakajing kun kasin Anthony's High Secondary School kalara ya ka namla do hadin bala pelim da argo la shigol ya ka OM Roy Memorial Higher Secondary School. Kaladan ru kajing elek kai kenjat bol paralok Schwaben sedang ke final happening ke HYC Mawlai Circle but ke HYC Mawlai Jayur unit. Not to drugs! Not to drugs! Bishkul, Master Chaman Boknya dari Jylla Meghalaya Lopai Kaski Kaski ia kebatan kelihatan perdana ia di ke football Tirot Syiem Mawlai school football knockout tournament balpunya ke HYC Mawlai unit. Nampak pada hui di Bangladesh balpunya football. Nilai ini, bol BGP ulang, bat alat tam, ladang kisama napor kastir lane napor Jylla Meghalaya kibelango putrans. Kalau mau kecil kan, bat kecil resi ya kalau ini, jom ubun balang. Tangkawin itu abang, yano pinjamo, yano. Ngin ketho habre per kecil jong kisama lene kecil tu kikna kibangau hodrox Lasami khusnam shaka OM Roy School da uba don bok lang kylleng do Vice President ke HYC katbai ka nam la do lasam da uba PT saukmi